Mo ngwageng o fetileng bobedi jono bo ne ba tshwara kopano dimetara di le mmalwa go tswa mo kopanong eo e neng e biditswe ke IPC. Go latela seno, komiti e ne ya tsaya tshwetso ya go tsaya dikgato kgatlhanong le bobedi jono ka go ba isa kwa komiti kgalemong ya lekoko. E tla re moraga gore morero o konosediwe ke komiti ya kgalemo ya province. Komiti kgalemo ya province e tla itsise diphitlhelelo tsa yone le ntlhakemo ya yone mo phatlhalatseng. Fela Sanko mo porofenseng ya re ntle le ditiragalo tsa sešweng, tshwetso ya komiti ya dikgalemo ya porofense e seke ya fetoga. Tshwetso e tserweng ke disciplinary committee ya IPC ga ke bone se se ka e fetolang gone jaanong jaana ka ntlha ya gore ke bone batho ba latofadiwa ba le yone komiti e le tsereng ditshwetso. Motlha mongwe kgotsa go na le dintlha dingwe tse dintšha tse ke sa itseng gore tsone di tsa bitswa ko kae. Mokwaledi wa nakwana wa liki ya bomme mo Northwest Bitsaleng Kopane a re o solofela fa go ka se gobelelwe. Ke a itse gore molaotheo wa African National Congress wa tshela ke gone ka moo ke tsenang ka mafolofolo go gaisa le maloba ke a go rotola matlho ke utlwa gore gate matsapa di a tsaya kae. Maiteko a go utlwa tsibogo go tswa go supura mahumapelo mabapi le morero ono wa bona a iteile sefolletse. Zebulon Maine, SABC News, Mahikeng.